دایکێکا جگەرسۆتی و دلپڕی حەسرەتێن کیرە 34 ساڵە ئەو چاوەڕێی هاتنا ئەردەوانێ بێسەر و شینە هەر جا بە من دێ ڕێکبت ژڤێ حەسرەتا کیر هەر دەما گوه لە دەنگێ ئەردەوانی دبە ڕۆندک خۆ لە چاوێ وێ ناگرن پێنج ساڵە ئەو نەخۆش و لەسەر پشتێ کەفتیە و تانهاژی چ ئالیەکێ وەکە پێدڤی خۆ لێ نەکریە خوددان برەنگەکێ کومرا داوێ بوویە ڤیزەکا ئێک ji welatên ئەمریکا و هۆڵاندا و ئەڵمانیا ku sê kurêt wê lêne ji bo ku biçe aliyê wan û çareseriya xwe li def wan bike lê ew jî bi dest nekeftiye من جو ئەچبووم ئەمریکا ئەیلۆجی هەی Tu بۆ چی ناچێ؟ مپۆرێتندن Di vê holê de salvegera wegerkirina her sê hunermendan Erdewan û Ebdulwahid û Eyaz Zaxoyî tê sax kirin. Deng û hunera van her sê hunermendan û nemaze Eyaz û Erdewan Zaxoyî bûye rêbaz û qutabxaneyek ji bo yê hunermend û dengbêjin bidîf wan da û ew bi huner û stranên xwe ve herdem li bîr û li ser zarin. هر سه هنرمنده قطبخانه نبوم اهمیه از خمگینم جد به هیویده و دلخوشم جی خمگینم چونکی وان واقع کردی دلخوشم چونکی بیروریتوان تنه ساخت کرنه هر سه هنرمند اون جام نقاندن الوان ناه تکرین اش نجاری کو هر سه بیروریات دکینه اکو ساخت کن هیویا ما او السال انداهاتی کو ام بشین خدمت کا باشتر پیشکشی وان هر سه هنرمند دا بکن Eyaz Zaxoyî li Rêkeftê bîstî meha êka sala 1986 weger kiriye. Ebdulwahid Zaxoyî jî li Rêkeftê 26 meha êka sala 2000 ji layê hind kesan ve û di nav mala xwe de hatiye tîrorkirin. Erdewan Zaxoyî jî li şeva 27 li ser 28 meha êka sala 1986 di nava otêleka Bexdada ji layê hind kesan ve hatiye revandin û çarenivêsê wî berzemaye. Erdewanê Zaxoyî dibêje dê çimil hewara xabîrî û got xerîbim tuşmindîrî 34 sal derbas bûn ne Erdewan Zaxoyî hat ne xerîbiya xabîrî şikest û hatina wî jî bo hezreteka kîr di dilê hemî hejêker û nexasme dayîka wî ya cigersotî da ku hêşta çavên wê li rêya hatina wî ne. İslam Yusuf Kurdistan 24 Zaxo